تسأل أحبابك اللي يحبونك بيناموا الليل وعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك ذنبي ترعاني، سند روحي وأحزاني. أنا مشتاق عليك يا حبيبي، قالت روحي بعيد. انت نصيبي وفي قلبي الوحيد، انت اللي في قلبي والله تفدى قدامي كلمة. يا لو على قلبي دافي هوا مفايا، للمشاهر وعلى الويايا، جوا عيوني حنين وقرن مشتاق عليك. قلبي نادى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah musik giok Nagaraya yang megah itu, yang pernah kita dengar baik di seluruh Nusantara, se-Aceh dan sedunia, tepatnya di daerah Nagaraya, ya, Aceh Barat, Melabuh. Inilah gedungnya, masjidnya dibuat dari giok, keramiknya giok, dindingnya giok, ya. Inilah mimbarnya, indahnya, luar biasa. Kita susuri terus. Ini, nah, indahnya luar biasa. Tulisannya ini melambangkan Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi rekan-rekan yang mau penasaran datang ke Nagaraya untuk melihat masjid giok buatan dari batu giok yang mahal, silakan datang kemari, ya. Sekian dulu dari saya, Busra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.